Ngolesibili kusihlwa lomuhla sathelithuba sinivusele sinamukele kunade tindzaba tensimbi yesikhombisa tetfula ngomsakazo tetithombe lohamba phambili Swatini TV sibuka samaswati lami libethe ngisane Ngcwane ngaba namaxabiso wakangambula singene ngito ngalo lomuhle nade hamba phambili kulolu suku lalomuhla. Iphinlandlu nankulu imbunga tholisile dladla lithi setikhulile tinombolo tebantfu labanakekelwa lehovisi lokwenta kutsi sibe sikhulu sidzingo semali edzingwa lehovisi lakhe. Live leSwatini liyadzinga kubanjiswa tinhlangano titimele kanye netinhlangano takamhlaba ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo esive ayahlonipheka nekutsi banikwe amathuba lafanako kuto tonkhe tinhlangothi kanye nasekulweni kangcono nesihlava selubandlululo. Kula nesifo sesifuba sengati timayini kumele kungagcile eveni laseNingizimu Afrika kuphela kodwa-ke kusabalale nakulamanye-ke emave lasendasi nesifundza selivekati lase-Afrika i-Southern African Development Community i-SADC ngalamafisha. Kutemidlalo akasekho-ke emhlabeni umdlali welicembu lemanzini Wanderers Mlamuli Mlaba Nkambule. Tindzaba Iphinlandlu nankulu imbunga tholisile dladla lithi setikhulile-ke tinombolo tebantfu labanakekelwa lehovisi lokwenta-ke ukuthi sibe sikhulu sidzingo semali ledzingwa-ke lehovisi lakhe. Iphinlandlu nankulu-ke belivele mbikwe timbunga lapho-ke bekudzingiswa khona-ke liphakelo lelihovisi leliphini landlu nankulu. Kanti-ke ngolelo muhle endlini tekusakata sesinenzatheli emsakato Giyani Msibi lo bekavele-ke akhona endlini yetimbunga kuva kokuthi ingabe kuhambe kanjani. Sikuvusele Msibi sikwamukele etindzabeni na indzaba la Iphinlandlu nankulu belise endlini yetimbunga kuthi wena Siyakuvusela Sunboy sivusele nesive samaswati mina mambala njengoba sewuyibekile Iphinlandlu nankulu enamalunga ehovisi lalo bebakatse-ke bavele embikwe timbunga kuyotsingidwa phela emaphakelo alo lehovisi kulandzela ukuthi induna yetemafa ithule wona emaphakelo. Umhlonishwa-ke uchazile ukuthi tinombolo tebantfu labasekelwa lehovisi tibonakala ngasi tiyakhula. Uchazile-ke umhlonishwa Iphinlandlu nankulu ukuthi kulabo nje labasekelwa noma bantfwana bendlungu ma OVC nyakenye nga-2025 uthi teke bekusekelwa labangu 62,000 kanti-ke kulomnyaka ikhulile leyo nombolo seying 67,000 lo yibonako ukuthi ikhomba kukhula. Mkanike kubogogo noma-ke abantu labadzala nabo lesathi ukuthi nabo bangaphansi kwelovisi Iphinlandlu nankulu nyakenye bebasekela labangu 86,844 kulomnyaka basekela labangu 90,073 nayo ikhomba kukhula. Kanti-ke kulabakhubatekile nayo siyathi ukuthi banalo bakutholako lokuqhamuka kulo lehovisi nyakenye-ke bebangu 16,974 Ngcongwane lo nyaka bangu 18,563 lokusho ukuthi-ke uchazile umhlonishwa Iphinlandlu nankulu ukuthi uyacela ukuthi lawo liphakelo liphasiswe kumbe kafishane nje ake sesimuve akhuluma khona endlini yetimbunga. Ngicela kusho-ke sihlalo kwekuthi nyalo nje lesesikwentile sine draft lamabili older persons draft bill siphindze sinalenye draft ye-Eswatini Social Protection Bill. Sine policy-ke yayo le social protection le sesiklina nyalo sitokhona ukuthi siyipresente before tindlu. Siyacabanga uma sibuka kwekuthi njaloku silapha kubo 90,000 sibantu abadzala sihola lo 600. Uhulumende kungenteka bokukhanze kwekuthi ungathi kuyenyukela ngoba siya retire sibothishela siya retire sibonesi siya retire singemaphoyisa siya retire singemasotsha yonke lemikhakha iya retire. Uma retire nje labanye ndebabo bajika ngala bafune le grant. Lokusho ukuthi uma ubuka ukuthi sita retire sibe bangaphi sonke besithatha kulona lelibhodo kanti sinalelinye libhodo phela uhulumende lapho bakasigcumselela khona kupension. Sithithe kuma sithi siyayikhulumisa le kuyibuka ukuthi singayenda njani isihlalo lesihloniphekile. Babe bashokela abanye kwekuthi le mali
njengami nje sengiretire ngiyahola ipension yami isegaca yebo vela ngiyidzingi le mali kepha nginika umntwana nami as pocket money lo munye athi mine ngikhona ukuthi ngithenge bo airtime lo munye athi mine ngikhona ukuthi ngithengele tinja tami kudla so uyabona lokuthi vele siyawudzinga lo mthetho lotawubuka kwekuthi le mali vele mbamba le social grant njengaloku imithetho isho international instruments ngabe ayaka AU ngabe aka UN imchaza kahle umuntu lomdzala lo deserve social grant uthi ngimuphi so ke sitawusebenzisa lo mthetho sisebenzise lo mthetho ezisenta le draft ye policy and so on and so forth sasihlala phasi ke njengaloku sesiyendile le draft yale mithetho kubuka kwekuthi ngimaphi lama category ngoba nabo laba penshelwe asilingani lo munye ngabe upenshelwe beka cleaner ehovisi abegada ehovisi abengidriver ehovisi ipension yakhe ithini uma shuthi uhulumende mina ngakhona social grant lengaka for 9 level khona laba dzinga mbamba tidzingo tabo titinyenti labangazange sebawubone ngisho neminyango wekusebenta lesebahlele emakhaya sebaphelelwe ngemandla bantwana babalahlile njalo kusathi uthi i-vulnerability lengaphandle ingakanani bahlonishwa ngiyajabula ukuthi seniphumile nani niphumele ngaphandle ngimixa iparliament kubantu nitoyibona lento lele phasi lesibona onke malanga eboba beboshift bangifakazi kuthi le phasi tidzingo tingakanani temaswati so ngeke ke sibone ukuthi asigijimisele umthetho niphindze nitokhona kusimbathisa ngawo kutokhona ukuthi le mali noma athi uhulumende inyuke ibonakale itokhona kubona tidzingo dalamaswati ngabe bantfu labadzala ngabe ngilabakhubatekile kanye nale office grant nakhona kumile because seyinyenti le mali lebheka ngaphandle actually nje lesisiba sibanika imali close to 200,000 nyalo labathole ama social grant Timpunga ke tiwudumisile umsebenzi welehhovisi leliphini Ndvunankhulu ikakhulukazi ke loyo wekwakhela abantu labadzala nalabadzingele tindlu naleminye ke imisebenzi leyentiwa ngiloko lehhovisi leliphini Ndvunankhulu ake sitiveke Timpunga tidumisa umsebenzi waloko lehhovisi. Umbuto wami uthi kulama offices siphenye kangakanani kubantwana utakhanza kuthiwa nangumntwana nanguya kanzwatselisa uyi-OVC vele sebabena bamqualifyile office kanzi tselisa wathi makanyamalala lamhlabeni wamshiyela tinzinzi tetimali tidliwa ngumalume noma tidliwa ngumzala noma tidliwa ngubani akuveli indzawo ukuthi umntwana uselane tibibi basho njalo eMaswati lolu phenyo lolu hambe kangakanani ngoba kufuna singadikhanzi sithatha imali letingasita abantwana abahluphekile kakhulu disebenziswa kumntwana watselisa ngithanda ukukhulumisa indzaba yebantwana laba na 12 years to 17 years laba khanzeke ba in conflict with the umthetho ukuthi kuyi-worrying issue lokho ngoba bantwana balekusasa lelive kuthi nangabe letinombolo titinkhulu kangaka labantwana abancane bo 12 years umuntu lo semncane loyo ukuthi songase kangaba umuntu lo sekuthiwa uphula umthetho so uma embikwe emaphoyisa nasembikwe kwalabo labateke emacala ukuthi kusimela kabi kakhulu njengelive ngoba sifuna kuyembili nje nasibuka kulo 40 years lotako sibheke ukuthi asibe live vele lelinekuthula
leli nenhlonipho bantwana bachubeke nenhlonipho. Emaphoyiseni kunema social welfare officers nakhona kanye nema correctional nase correctional akhona lama office. Umbuto ke uthi does the office la DPM include lama officers lawa aga welfare asemaphoyiseni nase correctional when they're having their trainings, capacity buildings, trainings and workshop? If not, it's a request ge chair which they should include them. Ngoba bese sekubonakala ngathi sebasalela ngemuva. Kanzi phela nasemafosini there are problems ladzingakalako ukuthi attendwe ngilama social welfare officers. Siyayisibone bese nje nalobudlwangudlwangu buba khona where they are killing their own spouses noma whilst basebenzisa tipam temsebenzi. Mina nje ngaba specific shemeni ngana I double story. Kwekusi leli jali double story lingene kubaphi ngobe nangilibuka liseselisha. Lingene kubogogo noma lingene kulabahluphele batiyete kakhulu noma lingene kulabantu uze wasilomunye wathi kune plan nami ufuna kuyena nami ngiyasifuna lesitezi ngifuna ukudakhela lami luhoko ngilendele besitezi ngibese ngiyashuta nginetha DPM batobona ukuthi sitezi ngiyathi kodwa ke ngiyathi ukuthi abakayisebenzisi ngendlela abantu lebaqabanga ngayo lokuthi lona wentelo ifavor kanjani ancena ibe bazama ukuphumeleza liphupho lakhe wekunene ukuthi atsahamba emhlabeni abone leziphupho lakhe lasebenta. Indzaba yabogogo Sherman uShido DPM sibhlungu sonke naye ngiyabona ukuthi ubhlungu akusho ukuthi wento yini uShido wazidingwa betiminyane ebhodweni kulukhuni kusho nje Sherman lokuthi siyacela ukuthi seba ugijimise lo mthetho kodwa benginako lokuthi lo mthetho bangawugijimise lokuthi nakuhlungwa labantu labadzala njengoba esathi lokuthi abafanani mina Sherman ibenchmarking bengayijabulela iyavakala Msibi indzaba lana lebobothako kakhulu indzaba yamlulame Dlamini wakhela ke double story lo mbuto loboshisa kakhulu ukuthi kusebenziswe iphi criteria ukuthi yena mhlamba khanza sekathola double story kanti labanye bakhela ma one bedroom noma one room nama two rooms ithini leyo ndzaba leyo Sunnyboy vele nemhlonishwa engasinaye beka ugatsile umbuto kutoke timpunga ngoba vele bese kunemoya le bese ukhona ukuthi vele yena wakhelwe I double story ngebunjani kodwa ke uyiphendulile leyo question noma ke leyo mbuto wawuphendula ke futhi Nqongwane ngalokucacako ake silive liphinda ndvunankulu litiphendula timpunga ikakhulu wathi impunga licetsa kukhuluma ibuta lowo mbuto. Mina uyathi ngimangele ngathi hawo eMaswati lamanye akafuni kubona lenye indlu ihlele tukwalenye say double story ngase kube nendlu nje ihlele tukwalenye sekunemona lomkhulu ongawadi so ukhulunyelwe mlulami angiboni usathi usayikhanuka nalendlu ngicela kuchaza le yendlu la uma ungena kunale sitting room yakhe nelikhishanyana lakhe lapha bese ugibela tebhisi so ukhaza le bedroom yakhe ne bathroom anyana yakhe lapha nemthoyi bese uba ne I balcony that's all ukuthi nje lanye igibeto wayelenye it's not even two bedrooms you one room so ukuthi nje ne sitting room anyana bese banale balcony and there's a reason why simakhele nale balcony sente lokuthi tilandzele tigibelane une condition letsite lengeke ngithatholule la lethi vele uma bachaza laba lababukana nebo disability bathi vele bathanza kuhlala etulu babukele le balcony yaloko otherwise
ngabe samakhela one room nekuthi ke le nakhona sichwetshwa ngilomunye umuntu ngoba intfo letinyenti sihlalo uyokhaze ukuthi lapho singakafiki khona thina bomakhelwane umango ubese uyasishayela uyasicha ukuthi ngala kukabi sigijime ke siye khona so nalo savele satshelwa ukuthi uma kungeta lidulu lelikhulu lendlu lahleli kuyo itamgcoba asilimalele le condition lanayo uhlakaniphe such that kule yandlu bekati plambela yena atentelana gezi konke kwakhe athatha hambe abutha la etigangeni emakhaya abantu sebakulahlile emabhavu abuye yena wapheshe lendlu yakhe lena le stairs sakhe original sona ke sine makamera incumbi sinelibhavu sine shower sinelithanga lelithanga uthi walithola esigangeni walphesha wafaka emanti wathola kulethanga lakho umalina ayoflasha laphinza geze so IQ yakhe is ngilele ngale so ke singamaswati bese sihlala siyabuka sithi how aka deserve lo uya deserve ngalendlela besamkhanza ngilokunye kumbe ngaba simentelanga nekuthi ke sabuya sahlala drawing board ngithi ngichaze isihlalo le sahlala drawing board sabita labakha details ukuthi asenohlola nasiya stairs samlami ukuthi sinjani babuya balandvula bathi lapha ngenteka noma ngayini baseke nabo uma sivela le stairs lelinye liswati lachimka nemafastelo i-association ema-constructors eswatini yeta sahlala nayo phasi kwaba ngabo nalaba draw lokhu the architectural drawing comes from them bayidrawa babuya bahlala nathi disability manager bachazela simo ukuthi kufanele benjani babuya sahlala phasi futhi after sesiyiphasisile lendlu sahlala phasi bathi batawufaka silabathi batawufaka bo crash stone i-project manager yabo lotakwakha wabo and so on and so forth thinena endeme saletha lokhu lolukulingene ne-one room if we're going to build him a one room itelishon yesilingi njalo nje kuthi nje akheke kahle asipendeka kahle Kolelo muhle sitayiphethe nje la indzaba yethu sinethathele emsakade wakuyana Msibe kasichazela ke mayelana nemaphakelo ele office leliphini landvunankulu lapho ke beyisendlini yetimpunga kakhulu sibonga kakhulu Msibe isikhathi sakho sitha kuchubana nato indzaba livela siswatini liyacenga kubanjiswa tinhlangano letitimele kanye ke netinhlangano takamhlaba ekuqinisekiseni ukuthi emalungelo esiva yahlonipheka nekuthi ke baniketwa emathuba lafanako kutotonke ke tinhlangothi kanye ke nasekulweni kangcono nesihlava sekubandlululana lokho kushiwo ngumabhalane lomkhulu etiko letemthetho nemthetho sisekelo Dorcas Dlamini ngesikhathi avula ngalokho semthethweni nomhlangano wekuhlolisisa kanye ke nekuqola lihlaka lolutawumikiswa kamhlaba kubuka ukuthi leswatini selihambe kangakanani etindzabeni tekuhlonipha kanye ke nekuvikela emalungelo ebantfu. Lo mhlangano emalanga lamabili lokubheka ukuthi wephethe ngalesini ungenelwe inhlangothi letihlukene kufaka ikhathi inhlangano letibuka emalungelo ebantu kanye nelihhovisi lebashushisi kubala labambalwa lapho nabo ubheka ukuthi babe nelivi kulolu hlaka lolutawunika isithombe ngeleswatini kamhlaba etindzabeni kuvikela emalungelo ebantu mabhalane lomkhulu etiko letemthetho nemthetho sisekelo Dorcas Dlamini ucele tonke inhlangothi ukuthi tifake isandla kulolu hlaka kude ubhebhede labasalela ngephandle. We are particularly grateful for your presence here today, especially in the light of the prevailing situation in the Gulf region, which continues to have a domino effect on global financial and logistical arrangements.
Mabhalanelo omkhulu ubonga inhlangano ye-Commonwealth ngekusabela nabancuncuthi abalitiko noma umhlaba ubhekene netingcinamba letinyenti kufaka ekhatsi timbili ticubekako ngesheya kwetilwandle. Dlamini uthi labangenelele umhlangano balisebentise kahle leli thuba bafunze phindze bashita neligwaye tinhlangothini letehlukene babambise litiko njengoba lilotshwa angeke likhone ngalokuphelele kuvikela emalungelo ebantfu lapha eveni. Lobuke lihhovisi lemalungelo ebantfu enhlanganweni ye-Commonwealth Justin Petit uthi bayajabula ngeligalelo lelifakwa leSwatini ekuhlonipheni emalungelo ebantfu. Participation in these reporting processes is crucial in strengthening Eswatini's voice and visibility on the global stage, while also ensuring the country meets its international human rights obligations. Dokotela Justin Petit uthi uyathokoza ngekubona tinhlangano letahlukene tingcenye lomsebenzi lokusho ukuthi tonke tinhlangothi eveni leSwatini titawumeleleka tiphindze tibe nelifi kamhlaba. Petit uthi tawusita neleswatini kufeza ligoli lelishumi nesithupha goal number 16 kulawa kamhlaba yintuthuko leCONSAO kanye nakuletinye tinhlangano lelatibophelela kuto kulelivekati le-Afrika. Laba melele tinhlangano talabasha nalabakhubatekile bathi abangasaleli ngemuva kulolu hlaka. Siyayibona improvement ekwendekeni etintweni kubantu abakhubatekile. Seeing Youth Sustainable Development Center siva ngathi lo msebenzi lona umkhulu kakhulu and kumcwa ukuthi bantfu labasha nabo bayati ukuthi what is going on, bati ukuthi what is the state of human rights abo, because siva ngathi every single person uyadeserve kuba nemalungelo abo. Sibuka ukuthi regardless ukuthi whether ungumake, ungibabe, ngumflo omusha, somdzala, whether uphila ngekhubeteka or mhlambe you are an able-bodied person, kumcwa ukuthi sinake ukuthi human rights, it's for everyone. Kucolwa kwalolu hlaka kumele ukuthi kwephethe masinyane njengoma umbiko lophelele kubheke ukuthi umikiswe nokwephetha inyanga yenhlaba. Lo bikako ngumpendulo gumbi anacalisile Mavimbela eMbabane. Kwalelo buhlethi indzaba tiyachubeka sibahlola ke timakethe ungayenza wona masibuya sichubeka nato tindzaba. More. We all seek it. We dedicate our lives to achieving it. We want to grow more, accomplish more, experience more, and become more. This relentless pursuit drives us to innovate and improve. It's why we push the boundaries of what's possible, making today's dreams tomorrow's reality. Partner with a bank that sees beyond the possible and positions you to achieve more. Open an enterprise banking account and take your business to the next level. From startup to success. Because with Standard Bank, there's always more. Solo bukelewa nomsakazo tithi wambulamba phambili leSwatini TV sibuka samaSwati nasanza kuzivulela leti tensimbi esikhombisa siceketha ngelimi leSiswati. Siqhubeka nato tindzaba tikhulumi letinyende sidlweni sasebusuku eGaladina lebe kukhulunyiswa khona tindzaba tesifo sesifuba sengati etimayini. iTB in the mines Galadina titsike kulwa nalesifo etimayini kumele kungacile eveni leNingizimu Afrika kuphela kodwa ke kusabalale nakulamanye ke emave lasendasi nesifundza selivekati lase-Afrika iSouthern African Development Community ngalokufishane SADC. Inhloso lenkulu yaleli dzili bekukade ekucinisa ubudlelwane ekuhlonipha libanga lezelihanjiwe kanye nekugqugqutela kusebentisana ekucedzeni sifo sesifuba sengati kanye nekucedza nya sifuba sengati kulabo abasebenza etimayini. Tikhulumi letinyenti tithi njengaloku timayini taseNingizimu Afrika kusebenta tive letibuye emaveni ahlukene esifundeni sakaSADC. Kumcokwa ukuthi kulwa naso lesifo kungagcini nje eveni laseNingizimu Afrika. Lisekela lasihlalo libukele tindzaba tesifuba sengati ePhalamende lakuleli lokulunga lePhalamende lenkundla yasesithobeleni umhlonishwa
uMhloshwa Mancoba Sihlongonyane kanye nalobu ekusebenta kwamakomiti ePhalamende lakuleli impendulo ngcamphalala bebakathe balingenele leli tsili. Akhuluma kuleli tsili indvuna lelitiko letempilo eveni laseNingizimu Afrika Dr. Aaron Motsoaledi uthi uhulumende kanye nebacashi abakhambise embili kuvikela tisebenti kutetempilo behlise ubungoti bese kuhlanyelwa imali lenyenti kuvikela sona lesifo. Colleagues, this is a call for leadership from government and from industry to prioritize occupational health, reduce risks, and invest in prevention and care. Indvuna ithi singancotshwa lesifo sesifuba sengati etimayini kanye nasemimangweni nje. Yanketa ngekuthi kumcokwa kwekuthi laba abasebenza etimayini kanye nemimango nanabo banike lwati ukuthi bahambe embili ekulweni nalesifo. Ukwethi inhlelo enhlanganweni yalabake basebenza etimayini esifundzeni lesingentasi nelivikati lase-Afrika, i-Southern African Miners Association SAMA vamatshele ukuthi imali linganiselwa ngetulu kwa-2.6 billion emalangeni kuncephethelwe ngayo labagula ngesifuba sengati noma isilicosis basebenza etimayini. 2.6 billion has been paid, not only in South Africa to make things better, even from the country where I come from. And this has been massive work. When you recall that we used to have MBOD, which was not dedicated to black miners. But today, it is actually covering all miners and ex-mine workers. Uthi kule mali le akazuzi kuphela baseNingizimu Afrika kodwa kuzuze lalabanye basemaveni akaSADC lokufaka ekhathi baseSwatini. Uthi lokhu ke kungumsebenzi omkhulu kakhulu futhi bekazama etima. Uthi leli hlelo lizuze labanyenti lokufaka ekhathi labasebenza etimayini kanye nalabo labathatha umhlala phansi. Kuleli dzili kucizelelwe ukuthi kumele timpawu desifo sesifuba sengati sitfolakale sisaqala ukuthi batovikeleka labasebenza etimayini. Kusho kwemininingwane yenhlangano yalabake basebenza etimayini iSwatini Migrant Mine Workers Association Swamiwa baseSwatini labasebenza etimayini taseNingizimu Afrika lesabayekela bangetulu kwa-100,000 bese labasachubeka nekusebenza abangetulu kwa-1,332 lobikako Fortune Dlangamandla ngise-Cape Town. Bosomabhizinisi bakuleli bathi-ke iNgwenyama Silo Inkosi Mswati wesithathu ibesekele kakhulu ukuthi bakhona-ke kuthuthukisa amabhizinisi abo baphindze basungule lamasha ngekusukumisa-ke tikhwama letahlukene. Lokho kuvetwe ngumengameli wale inhlangano yabosomabhizinisi kuleli business eSwatini ngesikhathi bahalalisa iNgwenyama. Bayihalalisela-ke kuhlanganisa iminyaka lengu-40 ibusa eveni laseSwatini. Siyinhlangano yabosomabhizinisi eSwatini kungaba ithuba lelihle lokufisela umlisa 40 years athatha bukhosi kwethu kungaba kumbongela nje ukuthi solo athatha live solo limile solo liyaqhubeka liyandlondlobala nathi singamabhizinisi kakhulu uyasinika i-opportunity yokunene ukuthi sikhone kwenta imisebenzi yethu ngaphandle kokuhlukunyetwa noma ku-interference. Siyati ukuthi yawasapota kakhulu emabhizinisi eSwatini nahulumende wakhe. Siyinhlangano yabosomabhizinisi kuyasikhuthaza vele kuba level laseSwatini nalamanye ama-companies njengoba sathi bo-Coca-Cola sebakhona kusuplya the many countries on the continent naba bo-Kellogg namhla bangenile nabo balandzela bona. Kusho kona ukuthi nama-investors angaphandle ayakholelwa eveni laseSwatini. Nathi-ke singamasomabhizinisi baseSwatini kuyasithokozisa kubona lokho nokuthi-ke sibone nemabhizinisi lamancane eSwatini akhula anza ngoba lokho kwenta ukuthi umnotho ukhule udlondlobala laseSwatini. Litiko letasekhaya licela-ke bonke labashadisako kanye-ke nalabafise kuba bashadisi pheceleti prospective marriage officers ukuthi baphelele emhlanganweni lo tawubanjelwa eMlalatini Development Center ngalwesine mhla ka-26 kulesitulo. Inhloso yalo mhlangano kutowatisa abashadisi mayelana nemigomo kanye-ke nekubhaliswa kwemishado. Lo mhlangano tawucala ngensimbi yelishumi ekuseni. Ngazengwane lomuhle nasanza kuzivulela siyakwemukela leti tensimbi esikhombisa siceketha ngelimi lesiswati kwasaleleke emuva kakhulu nade tamba phambili lomuhla. Lephinland nankulu imbunga tholisile dladla lithi setikhulile-ke tinombolo tebantfu labanakekelwa lihhovisi lokwenta ukuthi sibe sikhulu sidzingo semali ledzingwa lihhovisi lakhe.
Live leSwatini liyatsinga kubanjiswa tinhlangano letitimele kanye-ke netinhlangano takamhlaba ekuqinisekiseni ukuthi emalungelo esive ayahlonipheka nekuthi banikwa emathuba lafanako kuto tonke tinhlangothi kanye nasekulweni kangcono nesihlava sekubandlululana. Kazengwalelo muhle kuleto letiseta abantu ke labaphila nelibala ialbinism ngaphansi kwenkundla yaseNgaba sibatholeke lusito ngemuva kokuthi inhlangano iStuki Foundation ibanikelele tintfo letifaka ekhatsi tigcoko tekuvikela ilanga, sunscreen kanye-ke nekudla. Ucabana kanye-ke nekulwa kwabatali embi kwabantwana ngiko lokubhebhetela umkhuba webugebengu nekuthi bantwana batikhanze sebayingcenye yemacembu pheceleti gangsterism kanye-ke nekwanza kokuhlukubetana ngetebulili i-gender-based violence. Siqhube nato tindzaba umcondzisi wenhlangano yengungu yemathemba iSwazini Action Group Against Abuse iSwaga noNhlanhla Dlamini uthi uyajabula ngendlela lokuchubeka ngayo luhlelo lohloseke kuletha impilo lengcono kubantwana labakhubatekile iKNH project etikolweni letincane letimbili lokuyiMbasheni kanye-ke neSt Joseph Primary Schools. Dlamini-ke ukusho lokhu ngesikhathi lenhlangano ihlanganise bothishela batali bafundisi kanye-ke nebaholi bemmango kuletikolo kutawubuka ukuthi esigabeni qala lohlelo luqhubeka kanjani. Inhlangano yengungu yemathemba iSwaga yasukumisa lohlelo nyakenye ngekusekelwa ngemali uhulumende welive leChalmane ngenhloso yekuvala umkhathi lokhona ebantwaneni labakhubatekile ikakhulu kutemfundo. Umcondzisi wenhlangano yengungu yemathemba lapha eveni noNhlanhla Dlamini uchaza kabanti ngetinhlelo leticukethwe ngololu hlelo. Siyawubona ke umehluko ukuthi ukhona etindzaweni letinye letifaka bona labantwana lokunye ke labacela abantwana ngoba siphize sibafundisa nangetindzaba tekuhlukubeteka sibafundisa ngabo hygiene labanye ukhanze ukuthi kude wena le mali yesipho yekugeza nemafutha ekugcobisa so ke sikhonile ke ukuthi sibasite baqale iproject yetinkhukhu lesikholwa ngokuthi nasebanaleti imali batawukhona ukuthi basebende bakhona ukuthi batinake bona njengebantwana labakhubatekile. Bheki Themba Mnisilo ngithishela kusinyisa letikolo ukuthi setivele tiyabonakala titselo talolu hlelo kuletikolwa. Labantwana ke laba ke uyafika ke Swaga abatraine ukuthi bangatimukela kanjani bona kulesimo labakiso bangatrithana kanjani again futhi bakhone neku-reporta i-abuse ife iyendeka etimpilweni tabo. Since afikile ke Swaga msakade shothi ke sibone lishintsho lolukhulu kakhulu sibothishela kunye nje lesikubonile kubekwehla kwe-absenteeism kubantwana linciphile lizinga lethi bebalova ikakhulu kade ke bantwana ngabo Monday ngoba kuba lilanga ledibhu lelo langa lekithi eMbasheni tinkhomo kanye netibhuti tiya eDP so labantwana botfola sebatfola ke i-excuse yekulova. So ke since afikile Swaga selehlile ke lezinga lekulova sibonene bantwana ukuthi sebaphinze batimisela ekwendeni umsebenzi wabo wesikole ngoba bafundzile phela ukuthi isikole awufundzeli umntalo wakho awufundzeli umngani wakho ufundzela ukuthi kusasa wena kube nguwe umphuloti abangcono empilweni. Batali bona bathe emakhaya kabenzawuleni kalithando kubantwana labakhubatekile lapha eveni. I-abuse happens at home so kuyabonakala ukuthi we need to put more effort silibuke vele likhaya because liyasikhombisa ukuthi ayisiyo indzawo ukuthi ungabeka umphana bese sithi uphephile. Ekhaya make mangifika hamba tinkhomeni you didn't even think ukuthi udlile yini lo mphana lothi akaye etinkhomeni kani lesikolweni uyadla then uyakhona nekudlala thina ama-parents sometimes is difficult. Lolu hlelo kubheka ukuthi lifike emaphethelweni ngeminyaka wa-2028 lo bikako ngumpendulo gumba nacalisile emavimbela ngamanzini. Live laseSwatini selidlaleke inzima lebonakalako ekulweni nesifo sesifuba sengathi TB kanti ke bufakazi baloko umphumela lomusha welicwaningo lolwendiwe eminyakeni ke lophelile loveta ukuthi sebangu 350 labanalesifo kulabangu 100,000 lokuyingomba ke ukuthi umsebenzi uyabonakala walelitiko naqathaniswa nembiko welicwaningo ke lowaba khona kusuka nga 2012 kuya ke ku 2014 lapho khona baba ngetulu
kwa 1000 labatholakala naso ke sifo nebantu ke kubantu labangu 100,000 lokho kuvetwe nguSimilo Simelane lobukeke lihlelo lekunika ke lusito lesifo emimangweni ehlelweni lekulwa nesifo etiko letempilo. Simelane ke ukusho lokhu nakethula inkulumo yakhe yokugubha ke lusuku lesifo sesifuba sengadi emhlabeni phecelezi iWorld Tuberculosis Day. Kanti ke lo lusuku ke lugujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi yebo sebangayicetha ke TB phecelezi yes together we can end TB. Nyaka yabo 2012 2014 izinga lesifuba sengadi belisedulu kakhulu la kaNgwane kusekela lokho ongasebenzisa tinombolo ukuthi bekuthiwa nakupopola abantu labalikhulu lenkulungwane 100,000 thola ukuthi labangedulu kwenkulungwane kwabo banayo le TB. Kebhanyalo nawubuka licwaningo ibhodi eminyakeni lophelile seyisilinganisela ukuthi bantu laba sesilinganisweni lesikangako lesithi ikhulu lenkulungwane yabantu 100,000 thola ukuthi nyalo labangu 350 balinganiselwa ukuthi banaso sifuba sengadi. Lokho kuyasikhombisa ukuthi selehle kakhulu lelizinga ubuka lobekade kwenteka eminyakeni endlulile. So live lelikwendako ukuthi lifike esigabeni kokuthi lize lincobe iTB lifike esigabeni kokuthi lisebenzise indlela letitsite kupopola iTB ngoba iTB inemkhuba wokuthi ibhace. Licwaningo lento wanga 2019 laveta ukuthi kuye kwenteke umuntu nawumbuta letimpawu teTB letijwayelekile athi ude kebhana na usebenzisa ubuchwepheshe akutholakala ukuthi iTB ikhona. Liveke libese lithatha sinyathelo ukuthi lisebenzise indlela tebuchwepheshe. Lokho lokufaka ikhathi ukuthi iTB sale siyipopola ngeX-ray lena lobuchwepheshe kona kuvele ukuthi kungashutha bese kuphinze kuyadihumsha kona. Kuyasida lokho. Letinye indlela lesesitenda nyalo ngiloko ukuthi nalendlela yokulashelwa iTB seyentiwe yaba imfisha unakucala lokwenda ukuthi kulashelwa iTB kungasabi umthwalo kebhana kusale kuba into lengcono. Evikini leliphelile inkampani lebukeke kuthengwa kwempahla yahulumende yeSwatini Public Procurement Regulatory Agency ESPRA. Cecesheke inkampani ngelithulusi lelisita ukuthi kubikwe kuthengwa kwempahla ngendlela lefanele i-Public Procurement Data Collection Tool. Sesiveleke sinambali mkhonazi libukeke ukuthi umthetho uyalandzelwa yini kule nkampani lesichazela kabanti ngalelithulusi mhlawumbe nje asekuvusele mkhonazi. Sibuka indzaba yela thulusi lenaka kuthenga kwempahla yahulumende litawusita kangakanani kunciphisa nadehlakalo letiya tibe khona lefaya ikhathi ngohlakalo lefaya ikhathi indzaba yokuovercharge lefaya ikhathi naletinye nje izinto lesitati khulumisa khona letendeka endzabeni yokuthenga kwempahla yahulumende. Ngibonga Ngcongwane nguvusele nami. Lelithulusi leli litasita ngekuthi wonke umuntu lotabe kungena athenga lesitabe sithenga kuye utabe abhalisiwe utakhona ukuthi kubhaliswe sikhona ukubona ukuthi imisebenzi inikwa baphi ema supplier nekuthi lingasita ngekuthi imatiko lafana na ye-REPS eSwatini Police Anti-Corruption Commission kanye na eSwatini Financial Intelligence Center akhona ukuthi abone magenda liphenyo lawo alandzelele ngalo lithulusi. Okay. Singena indzaba yeliphenyo but before kube neliphenyo kuyake kube nendzaba yenkohlakalo. Kuna corruption le yayendeka ukhanze ukuthi uhulumende soya overcharge maybe seku charge 50% markup yakhona seyinetulu kwalena uhulumende mhlambe sothatha ikhanza lahlekelwa imali eningi le price kulo supplier say bulk mhlambe say balloon mhlambe ngathini seyibhlowekile si uhulumende ulahlekelwa imali eningi utawusitakala kangakanani mase kunale thulusi le. Okay, le thulusi litawusita ngekuthi lona lokungena lobuke kuthenga impahla yahulumende akhona ukuthi alende loluhla lakhe akhona ukuthi umsebenzi wakhe uqala ekucaleni kusaqala yona le contract ayibeke ekugcineni ukuthi phecelezi kuplana. Yes, aze ayibeke ekugcineni lokho kutawusita ukuthi kubonakale ukuthi intengo ihamba kanjani even ukuthi ema price asanyuke kanjani. Okay. Lempendulo yakho imfishane kodwa ke mhlambe ngisawungena kunayenzaba ukuthi
kuloko nita assurisha kanjani ukuthi le information lefakwe lapha vele ngiyo ngiyayiva indzaba ya supplier nekuthi ndawo khona kuyithatha le nita assurisha kanjani ukuthi le information le la ngiyo. Okay, umniningwane wonke lo ongena kuleli thulusi sitawube sewubuketile. Okay. Yes, sitawulandzelela konke lokutawungena nabo lababuke kuthenga etikweni lakahulumende siyabasita ngekuthi mangabe kukhona labangavisisi kahle sikhona ukuthi bakulandzelele nathi sibalandzelele ukuthi sibasite ukuthi bende kona lekudzinga ukuthi kwendeke. Lokunye ke loluhlale lingena lapha kuleli thulusi alikhona ukuthi lingaguquleka. Okay. Yes. Ngaloku kuguquleka sisho ukuthi ngeke usantshintsha kepha lokufake lapha siyakhona ukuthi sikubone nathi sikhona bese sesiyakusita ngikukulandzelela. Okay. Cha iyavakala embala mhlambe ngalokuthi indzaba tinesikhathi nokuthi nawe nje mhlambe iningi le information ngibonela ama notes wabhalile siphinde senibithe sengumsakatho kanye ilanga kuva ukuthi ingabe iprogress ingakanani in terms of le thulusi bayakhona nekusitakala uhulumende kakhulu kade futhi ke nawe ama suppliers ahulumende umbali mkhwanazi ubuya ke ka Espra kwalelo mhloko lesikhathi samanje sitabahlola ke market data kamhlaba simukele nangumbiko wetimali. Standard Bank. Siqhubeka nato tindzaba abantu labaphila nelibala ealbinism ngaphansi kwenkundla yaseNgaba sabatholeke lusito ngemuva kokuthi inhlangano iStuki Foundation banikelele ngetindo letfaka khathi tigcoko tekuvikela ke lilanga sunscreen kanye ke nekudla lenhlangano ke inikeleleke abantu labaninganiselwa ke ku30. Inhlangano iStuki Foundation iyaqhubeka nekubambisa lihhovisi leliphini lamvunankulu ekunakekeleni bantfu labanelibala kuleli. Bantfu labanelibala labalinganiselwa kulange-30 enkundleni yaseNkhaba sebangulabanye labapholela usito kule nhlangano. Imphunga Dr. Stuki Motha uthi kungumsebenzi wako bayinhlangano ukuthi nabo bafake isandla ekufufukiseni bantfu labanelibala eveni. Ngekusiphathini tethu sikhonelele ukuthi sibe netigqoko sibe nemafutha sibe nalokuya ethunjini. Angeke ke sigcine namuhla sitawuta nje sitowufundzisa sifundzise batali sifundzise ummango uthishela labakule nkhundla ukuthi uma nalona albinism esikolweni kudzingeka umphathe kanjani yini idzingeko takhe ekhaya yini lekudzingeka kwenziwe ngumntali kwananawe ukuthi utiphatha njani ukuze uhlale uphephile. Lilunga leParliament umhlonishwa Hopshiba uthi sivele sikule nkhundla lesikhubatekile kufaka ekhathi bona bantfu labanelibala bayadzinga kubanjiswa kanike bayayitibonga tinhlangano letifana neStuki Foundation letibabambisako. Sijabule kakhulu nje lusito lolungaka lalethi ude kutoba supporta kakhulu ngalama sunscreens ngoba adulile badala bakhona nje kuwathenga kulesinye isikhathi bayaye bakhaleke nasenkundleni. Sizame kubabambisa nathi ukhanza ukuthi lesinye isikhathi siphelele eteni lolusito lolu nje vele litawuhamba a long way kubasita labaphila nelibala. Sipho Dlamini lobe ngulomunye walabo ophola lusito ubongela bantfu labaphila nelibala washo ukuthi sidingo besikhono ngoba kuyabita kutinakekela nawo umuntu lophila nelibala. Sidingo semanitsi abantu ke labakhubatekile sikhulu kakhulu nasibuka ke emuva nje indlela bebathatheka ngayo ke emangweni but sibonga ke lihlelo ke la uhulumende labo disability inclusion lokuthi labantu ke labakhubatekile lusito nakubo ke seluyasonzela
Lusito loluvela kuSukhu Foundation lukhombisa ukuthi lisekhona lithemba kubantfu labaphila nelibala futhi likhuthaza imiphakathi ukuthi ichubeke nokubasekela abasitakale. Kubika Nompendulo Shabalala, eNkhaba. Kucabana kanye-ke nekulwa kwebatali embiko bantwana ngiko lokubhebhetela-ke umkhuba webugebengu nekuthi-ke bantwana batikhanze sebayingcenye yemacembu pheceleti gangsterism kanye-ke nekwanza kwekuhlukubetana ngetebulili gender-based violence i-GBV. Hlobisile Malambe lubukeke luhlangothi lokuvikela kwebucala emaphoyiseni asebuhleni akhuluma emhlanganweni nesive sasemayiwane ugcizelele kakhulu endzabeni ukuthi batala banakesise lushintsho kubantwana babuye-ke balandzelele ukuthi basaphila impilo lehlobile yini. Lamhlangano bokatse ubanjelwe eholeni le-Hereford ngemsombuluko. Constable Hlobisile Malambe olihlangothi lokuvikela bucala emaphoyiseni ebuhleni ucela bona abatali ukuthi bajinge babekele iso lelikhaliphile kubantwana ngoba liningi labo bangenela i-gangsterism bangadi nekuthi bendani ngenxa yokuyengwane koniswa abangani. Cela uwaphoyise ema-exercise emfana siyabona. Kunana tinombolo lokhanze ukuthi batibhalile. Inake-ke wena. Bayambhala 28. Kube angabhala 28 kulo lonke lipage le-exercise lakhe nabo 26. Lesikunaka kakhulu ke kulabantwana. Ukuthi bona abadi ukuthi basuke bentala. It's just i-peer pressure nje kuphela. Uyukhanze ukuthi babhale umukhwa. La exercise lakhe nje ubhala umukhwa nje. Yabona? Kulobunye ubhala emathuna la exercise lakhe. Kulobunye abhale ditepisi. Nakhona lo mfana ukuthi ubuletha sisotombopha ngithi. Simhlalisa phasi simkhulumise mfana wami vobadale yami wangena lana kwentekeni. Labanye bayanikhomba ngendiswe bobabe namake bahlale balwa every day. Sergeant Sibusiso Ngomoye yena ukhongosele kubosomabhizinisi kakhulukazi labo labathengisa tshwala ukuthi bajinge balandzele imithetho nemigomo lebekiwe ngani ngoba bucala lobuningi bendakala kuleti ndzawo lapho khona kutfolakala nebantfwana labangephansi kweminyaka ligunyatwa ngumthetho sebalimele kuto leti ndzawo. Siyacela ke bekulele labo labanala amabhizinisi lawo ukuthi lama-hour ekusebenza noma itikhathi ekusebenza sicela tilandzeleleke. Kuba likhunjwe ukuthi ekuseni ngabo-3 namhlanje ekuseni bengi-attenda lo mntwana ukwaziwe ukwazotshala na 15 years umngane wena losebenza bebhare umvumela kanjani umngane na 15 years ukuthi angene wena ke lona sport sakho umthengisela kanjani umngane na 15 years lasi sifuna kumthatha simisa esibhedlela kuzweni uthi angiyini esibhedlela unenceba lekhulu la uthi angiyini esibhedlela strong. Sicela ukuthi labo bema license bamane bagade lesikhathi bamane bahambe 19 cabekelwane lithambisana nelicense. Sicelo Dlamini ubonge bemthetho ngifika abadowethela lesive ngelwadi wendlula ukhongosela kubo ukuthi bajinge bababambise basalwa nekucedza bucala kulommango. Emaphoyisa achuba letifundo emayiwane nje lijala elineminyaka ngu-27 nasetingonini esifundzeni sahoho bekatse limise timbilapho embi kwamanje enkantolo yaseSpiki inkosi Mpile Maseko ngelicala lekushisa indlu yesingane salo libuye letameni kusigwaza embi kwabantu abaso lababili lekuyinkhomba kutsi tifundvo letifana naleti live leSwatini lisatidzinga kakhulu kute lilwe nalomkhuhlane we-gender-based violence. Kubika Thabiso Maphanga emayiwane. Welcome to eBet. We are thrilled to share that we now accept card payments, making your deposit process quicker and more convenient than ever. Join us today at www.ebet.co.za. Lasho kanjalo libika ngolelo muhleko lesikhatsi manje singena kunati itemidlalo. Kaze-ke kunati leti buhlungu talo-ke taboke balandzeli belibhole kakhulukati balandzeli belicembu leManzini Wanderers. Kapteni welicembu leManzini Wanderers Mlamuli Nkambule lobatiwa kakhulu ngelamlaba usishiyile-ke emhlabeni kusishiyake kwakhe Nkambule kuvetwe ilicembu leManzini Wanderers embikweni lelokhokhele betindzaba. Kusa kwangalesibili umndeni webhola uvuke netindzaba letibuhlungu temdlali welicembu leManzini Wanderers lokungukapteni walo lelicembu Mlamuli Mlaba Nkambule ukuthi sewusishiyile emhlabeni. Licembu lakhe leManzini Wanderers embikweni labawukhokhele betindzaba ekhasini laka Facebook lelicembu livetile ukuthi lisetawuchumana kabanti nemndeni wakhe.
Bemndeni webhola nakuvela letindzaba bakhombe kuthumala kakhulu baphindze balilela nemndeni wakaNkambule, lecembu leManzini Wanderers kanye nabo bonke abathanzi bemidlalo webhola. Lokho-ke kufaka ekhatsi umengameli wenhlangano lengamela lomdlalo webhola kuleli kanye nemphatho yenhlangano yePremier League of Eswatini. Sicela nje ukuthi at least uNkulunkulu le family yakhe ibabophe emanceba siba sebholeni vele lokhu kuyasidisturba and kuyasiphazamisa because ngilo lenye jaha lebesigadzile lokuthi uyasida ekuthuthukiseni libhola lalakithi so but uma sashiya nanathi vele kusifisa buhlungu utsinzile inhlitiyo tebantu labanengi ngekudlalela emacembu lamakhulu ngekwehlukana wawo lelive lokho bekukhombisa kona ukuthi kude licembu lebelingamfuni ukuthi atolidlalela kulesigaba labesakuso noma kumbe bokungambuka wena ukuthi sowudlalile kumbe ngekubuka kweminyaka yekutalwa ungasho ukuthi iminyaka yakhe seyithasalwa phumula kodwa ukhombisile luthando ikakhulu kade kulo licembu layo iManzini Wanderers sithi nje nalabancane badlali abakophe kuye kulakwendile kuze ukuthi ithuthuke lizinga labo lekwenda kangcono ikakhulu kade ebholeni. Nkambule usishiya nje ungukapteni welicembu leManzini Wanderers kanzi ungilomunye wabadlali abadlalela amacembu lamathathu lamakhulu akuleli lafake yona iManzini Wanderers, Babana Highlanders, Babana Swallows kanzi wadlalela neDenver Sundowns kanye neUmbelebele Jomo Cosmos. Lobikako uLenda Dlamini eMbabane. Kunati Matubane induna ilitiko letindlu nokuthuthukiswa kwamadolobha umhlonishwa Apollo Maphalala sewuthule ngalokho semthethweni umncintiswano weMatubane inhlangano half marathon lotawuba ubanjwe kwekucala lonyaka. Induna-ke ithi lokhu-ke kuyingomba yekuthuthuka ke kulesifundza saseshiselweni lathe nebaholi bemadolobha tinhlelo tabo tekuthuthukisa asale-ke tiba ngule tenabile. Lo mcimbi okwethula umjaho weMatubane inhlangano half marathon bekubanjwe ngemsombuluko kusihlwa. Lo mncintiswano lutawube ubanjwa kwecala ngca kule dolobha utawuba ngomhla ka-22 ngenyanga yeNgci 2026. Indvuna ilitiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha umhlonishwa Apollo Maphalala ingcusena labanye bomasipala bemadolobha ukuthi abalithathe lo nyawo. Njoba nilontsha imarathon la nilontsha into lesingakhona ukuthi yes vele we are winning as a region. Masinyane it will be nice ukuthi waseshiselweni bekusolo kwateka ukuthi ishiselo nelibombo ngema regions la lega behind in terms of development but the focus yahulumende in terms of bringing backbone infrastructure on this part of the country is really amazing and umuntu sekangawacela ke ma councillors ne administration yalapha enhlangano lokuthi akufanele ukuthi sichubeke sithi phathe njengayidolo ngoba here is a new dawn. Njengoba silontsha nje le half marathon nyalo. This calls for even bigger ideas in terms of our own plans and better management strategies. Kuze ukuthi kubonakale lokho ukuthi no sijikile lapho bekufuna sijike khona emakona bekufuna siwajikile and we have done so safely and we are all here. May this marathon grow from strength to strength and become a flagship event on our national sporting calendar. And asale ngibonga nalokuthi nginibone nonke. It always feel warm to see people we have worked with in the past. Lo melele meya wedolobha lasenhlangano lokulisekelela Mayor Dion Anderson udumise inkampani yakaMontic ekusekela lo msebenzi ngemali lengu-60,000 emalangeni bokhuthathana labanye bosomabhizinisi ukuthi yabaphonsela itshe esivivaneni kusekela imidlalo. Kulo mjaho weMatubane kutawugijinywa i-21 kilometers lesuka eSakeni, i-10 kilometers lesuka eGalile kanye ne-5 kilometers lesuka eSongweni. Kude imidlalo ngithanda okuhle Mdluli, inhlangano. Sithuma Dlamini welicembu lePigspeak Professionals utholeke umklomelo wemidlalo lodlale wagcama kaMula Sports National First Division ngenyanga yeNdlovana. Dlamini-ke uthi uyethemba ukuthi indlela ladlala ngayo itawusita lelicembu ukuthi lenyukele esigabeni se-MTN Premier League. Umsebenzi wami kushaya amagoli. Futhi vele ngihlala ngisembili ngidlala ngamagoli nje ejimini. Ngiyethembisa futhi ukuthi licembu lami nekusizini litabela Premier League nasitawuchubeka sibambisana nemajita.
Umphathi wenhlangano yePremier League of Eswatini Pat Vilakazi sabongela yena Dlamini uvetile ukuthi yena Dlamini sotibeka emathubeni lamahle kubadlali abatawuthola umklomelo wemidlalo weminyaka kanti ufakazelo nalobuke eTechmarket khona kaMula Sports Phethile Xulu sithi-ke Situmo noma-ke Bongane utibeke ethubeni yalo lekuba nemidlali weminyaka umdlali weminyaka-ke uyobe usuthola insamba tetimali leliqhamuka khona la eceleni kwakho ka-Golden Plaque ubeka wente kahle so utibeke ethubeni nje nyalo ukuthi nasibala abadlali beminyaka nawe uba ngulomunye lotawukhona ukuthi uphumelele udlale kangcono. Firstly, we'd like to congratulate Iggy Player of the Month, Yetfu. Congratulations. It's also great to see that every month there's new faces. So this always tells us that Mula Sport National First Division has a lot of potential, and the players are also passionate about the sport as well as being the best in their teams as well as throughout the whole league. Dlamini enyanga yendlovana ushaya amagoli lamane kanti kule season lesetulu ushaya amagoli lang-13 waba nama-assists lang-14 lobikako uLinda Dlamini ekamanzini. Welcome to eBet. We are thrilled to share that we now accept card payments, making your deposit process quicker and more convenient than ever. Join us today at www.ebet.co.za. Kwalelo muhle singakade phethe sitakwethulana ngombiko wesimo selitulu lapho sitamukela khona lizinga lekubanza nekushisa lemadolobha keselakhethiwe la kusasa. Nyalo sungathola imali lephuma eMzansi ngahamba mali wakho. Tihlobo takho letise South Africa atisadzingi kusebenzisa tindlela letingumgunyathi naletingakaphephi. Cela nothumela imali kuthi asebenzise iMomo app yase South Africa, click send now noma mukuru kuthumela namuhla. Imali ingena ngokuphathima kweliso. Momo akanamncele. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Asitephethe ngwanelo muhle ngekuphindze kusikhumbude nathi etihamba phambili lomuhla. Lephinland vunankulu imbonga tholisele dladla lithi setikhulile ketinombolo tebantfu labanakekelwa lehhovisi lokwenta ukuthi sibe sikhulu isidzingo semali ledzingwa lehhovisi lakhe. Live leSwatini liyadzinga kubanjiswa tinhlangano letitimele kanye netinhlangano takamhlaba ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo esive ayahlonipheka nekuthi banikwa-ke amathuba lafanako kuto tonke tinhlangothi kanye-ke nasekulweni kangcono nesihlava sekubandlululana. Kulwa nesifo sesifuba sengathi etimayini kumele kungagcili even leNingizimu Afrika kuphela kodwa-ke kusabalale nakulamanye emave lasendasi nesifundza selivekati lase-Afrika i-Southern African Development Community SADC. Kutemidlalo akasekho emhlabeni umdlali welicembu lemanzini Wanderers Mlamuli Mlaba Kambule. Tingakonga lolumuhle tindzaba besikwethulela tona ngelulwimi lesiSwati tensimbi yesikhombisa sibonga kakhulu hlasana nathi siyakhula sethemba ukuthi utokotela sibana nalo kudakwa inkosi ithele umsemakhaya.